Tak ajikran nak mentah syuyang lawan orang bak ajikran. Dia pion mentah ni, jing wan jupri mentah ni. Ka jingwan junga wala kalam ba ngapat ba film bai kuki para nang film parlok ba ya thaj ba ba tama suan ba kedua kedua mah wan pen daw wan pen pencingani marang ba kan dai ngap kuat pas ngin mangi wan biting atat jam dai wan pai kungi kadai la sisun de Gaji kerpat jupri buat perlok. kasi kepat junga parlok kalam ba kumba kejiwe kasam ya ka film jungin adu ka film jot ka film jing em tata ka bang akan bang ba ka bang om ni parlok loy ba kamu ba yo insyaallah dengan kuat kalau hakane ketik ba mata ba kini wan pai lang yang ka film jung marang ba ka tim matrai pinwan sene pin keman ba pin suhun pin pai ka ko ba jing so wayang nabar kibru kin sangat ka jing ki ka so syau ki de kenapa nak film Pi buat ke film tu pi ke film erang. Bin aklang nang merang bak. Pinarang merambak dan puntak. Atau film tu pi lalu kan hiat dan merang bak. Matrai ketai. Lalu merang bak. Ubah kesan penyebab tang i lah bun brewang nek biju. Tapi dan jigreman ni amba film kasih dah bun brew ni film musim ni am. Kajimpat jangan ada sebagai musim siapa. Amar babun ni film kasih jongi ki producer ki director tak kita lot namenta. Lane ki syuyo aja kerjaan nak kita badan man sobha musim. Amar baka suka kapal itu ka film polisi. Dan jigreman bak polisi man hikmat karena kiu nak kiu syakar. Aku boleh sebut. Terus